खुरमजरी ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबिल पुनो पुतराम नौकसरी हौजी फाबुगे मरोइबा पावदा ILP सन्ना हंदुना लमदम असिगे यलहमी कल्लु हाइना संगसिनबा मियामगी हौदा लेखिद्रबा रॉबिन हुड के अहुम सुबनिंग सिंह थौरम पांगथोकले अमदी MU की वाथोक फमिनरगा लोइसनना बाहोटनामिनसी हाइना एजुकेशन मिनिस्टर TS राजेश श्यामना मरी लेनबु सिंहदा अपील तौरकले हौजी पाउसिंग संदोना पिजरी ILP चना हंदुना लमदम असिगे यलहमी कल्लु हाइना संगसिनबा मियामगी इहौदा आनंद सिंह एकेडमी की महरोय सापम रॉबिन हुडना लेखिदबगी अहुम सुबनिंग सिंह थौरम माकी थवा यावद्रब हक्सांग लेरोन जनखिबा इम्फाल ईस्ट के मनुंग चनबा अवा सिंहदा पांगथोकली JC ILPS ना सोबो थौदांग लौदुना पांगथोकलिबा थौरम असिदा ngase ayuktagi hongna leikhidraba Robin Hood ki mafamda miyamna leisu katuna ikai khumnaba utke थौरम अदुदा JC ILPS की मरु ओइबा थौपुबा सिंह टोंगान टोंगान बा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की लुचिंगबा लुचिंगबि सिंह माहिरोय अमदी टोंगान टोंगान बा मियोय कयाना सरुक याखी थौरम का मरी लेनेना JC ILPS की कन्वेनर अर्जुन त्यालहिवना पाउमिसिंग द फोंदोकिबदा Mahairoi singna yelhomi kanana ba changsin ba khongjangda miyam gidamak Robin Hood na thawai thakiba si kawba yaroi handak July tha da pangthokadoriba assembly nongzomi phamda putokadoriba ILP gi bill asi JC ILPS na kupna yangsille leibang miyam na su mikupna hum singna leibiu haiki leibang gidamakta yelhomi khuna gidamakta tha mahairoi am oina yo ko soya motamna ma leibang khuna thokibani Malamutuna, Mama Pamjuramba, Malamujuramba, Ado Busi Sukai, my Pakri, Malamuta going in a Navalitana, Shemsari, Yam Punapanga, Hanaki La Kaduniba, July Kundakita when I was a seminar to Tuna, Miam Pam, Bill the token have a thousand Mafam aduda hauji pangtholiba miyam gi mifamda National Awardee Ace Ibotomi Khuman Kohar ki chairman Fulendro Konsam Mapi Council ki president N Bimol yauna tongan tongan ba civil society organization kaya gi lusingba lusingbi singna saruyari MU की वाथोक फमिनरगा लोइसननबा होटनामिनसी हाइना एजुकेशन मिनिस्टर TS राजेश श्यामना मरी लेनबा सिंहदा अपील तौरकले अपील असी ngरang midang MU की इंडोर हॉल मैथारम किबा यंगसनमेगी खोंगसटा महांगना तौकिबनी मिनिस्टर राजेश श्यामना मणिपुर यूनिवर्सिटी की थोलिबा वाथोक असी लोइसननबा गवर्नमेंट के माइकैदगी खोंगथांग कया पाइखटले यूनिवर्सिटी असिगी ओरकलिबा फिबम सिंह यूनियन SRD मिनिस्टर अमदी अतै मरी लेनबा अथॉरिटी सिंहदा रिपोर्ट थाबगलोइनना मियंग चंगबिनबा हाइजदुना लागले चयनबा अमदी यानदबा वफम थोरकपा हाइबसी फमिनदुना वारी सानरबा मतुंगदा वारोशिन पुरकदबनी यूनिवर्सिटी असिगी मतंगदसु गवर्नमेंट वारी साननबा थौरांग पाइखतुना लागले ममांगदसु सानखिबा लेख्रे अथुबा मतमदा मुसु अमदी मुटागा चीफ मिनिस्टरगा उनदुना वारी सानरगा लोइसननबा होनागनी हाइखि any problems solution adum laigani akoi solution ji thiba honorable CM na lead tawraga almost ha mai mamang ne akoi to information nei to ina khanai central government ta honorable minister HRD da wari sanai governor ga wari sanali adagi home minister ga wari sanali kan akoi phamaga akoi report piri akoi na so mayam ga pamudi adi site lawraga akoi ada report dum piri ngarang so honorable CM na pung mari da mutaga musuga mayam unabagi appointment leibani adubu bazar gi nupi sing irang ne adagi akoi tribal MIL gi student union kang strike torokpani madu mayam no to marakta laibaktiba thodo ama akoi college gi satri sing lakpada police na khangau da na kar intong sing tawna badura madu meeting no so adum su kai gre adu hojik se akoi solution phangna ba yam kana thiring asi soi ai sama laksaraga
ओजासिंग मुटागी ओजासिंग ला अपील तौजरी मैंने मदुदे ऑनरेबल सीएम का कोई सरकार मतंग वारी सानारगा फबा एजुकेशन सिस्टम लैसे है चप मानब सोल्यूशन थिमिनगदोनिना पर्पस टू गोल चप मानबनिना मसी खेननिंगाई लेते येनिंगाई लेते अखोई फमिनरा कांदा सोयदन सोल्यूशन हम फंगने खंजे मणिपुर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कमल इंडोर स्टेडियम दलेबा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के ऑफिस मसखंगदबा मियोइसिंग मई थारमले थौदोगसी ngarang ahing pung 13 tabada thokibani mai saki baduda office atu dalaiba furniture amadi yot ki upusing fawba tumna mai chakpada natana Manipur University ki sanabaga mai lenaba maru oiba file kaya ma yaukre hairi Manipur Fair Service ki team singlaktuna mai kadana bhona baga loinana sauna amangata tholonggadabadagi kanmangam hoki हौजिक फाउबगी ओइना कनाना करी मरमगी दमक मै थारमबनो हाइबा चपचाबा खंबा ngamdrabasu numit nifuni khongjang changsilakpa asiga mai lenana tharamba yai haina thajanari mai chakraba mafam aduda ngasi ayuk education minister TS Radheshyam amadi SP Imphal West Ice Jogesh Chandran Lusingba tim amana yangsankre MSF के वाइस प्रेसिडेंट निंगथौजम जुगेश्वर बुथमलंबा गाड़ी अदु अथुब मतमदा फादना आइन गु ओइबा चेराक पियु हाइना JNB इम्फाल ईस्ट यरल पार्ट एलुमनाई एसोसिएशन अमदी JNC एलुमनाई एसोसिएशन मणिपुरना ngasi चिंगमैरोंगदगी वांगांग दबा खोंसत अमा चटख्रे खोंसत अदुना कुमलंपाक ISBT की गेट ममांग दलेप्तुना लेखिद्रबा जुगेश्वर की मफमदा इकाई कुनबा उठकी लेखिद्रबा जुगेश्वर की मयुम खुराई चाइथबी लेरक्ता खोंसत अदु लोइसिनकी Langul Game Village Zone 2 Quarter Number B200 da Laiba Myoy Ama Heroin Gram Homfuga Korana SDPO Imphal Yumnam Joyras SDPO Lamphel Yumnam Premjit Amadi Imphal West ki Narcotic Cell gi OC ke Ranjitna Phagat Kre Faraba Myoy Adidi Moli Tongsin Zandel gi Purum Tampak Village tagi laklaga mafam du Laibani Ma ki tumham kada Sizinaba Loikraba Syringe Amataram ki SDPO Imphal Yumnam Joyrasna Hairba Myoy asi fabagi matangda wafam kaya thamlaki Supervision of SP Sir Yogesh Chandra Imphal West ki luching makhada tawraga damaina changaga Moli Tongsing hairiba chahi kuntruk suraba nupa macha sidagi magi possession dagi gram humfugi heroin number 4 phange aduga magi asengba lamna purum Chandel district dagini hojik na mase National Game Village Zone 2 Quarter Number 200 the level World Badminton Official Parents Sympathizer Amadi Sanari Singyoiba Get Together ama ngasi World Badminton Association Manipur na sinduna Kumalampak Youth Hostel da pangthokre Thoromaduda Speaker Waikam San amadi Association ki President Dr. Kumarna Muriba Myoshing oina saryaki Waikam San na Sanaroi Miyam gi yengduna Sarkarna Sports Policy ama semba mathau tare haiki benefit oriented world over mina kan wa phang da gari sarang ba phawdo to ina puju dawre adege junior roga medal phangani adege thabak masa ma phangna ba hona da thabak hek sang gari sada lebe mandi sarkar ki oiba state sports policy phajna legda nira player sing si kuji upgrade to bina policy lekte haijabni samna form da kara legda hai kuji da लाइन ये जब बता प्लेयर सिंह को जब तो ये लाइन सारे कोई मुझसे ना थाबी दे कभी प्रॉपर कोर्स कम देना इवेंट सिंह तो की प्लेयर सिंह तो ये पॉलिसी में लाइक द बिना सरकार की मायदे की आईडी स्पोर्ट्स की पूरा फेलर ने खाली सरकार के स्टॉप देने खाली सी जस्ट कहीं ये सारा बचत पकी चाहिए मुझे पैसा का काय मतलब नतना सरकार की किसी चीज़ को पॉलिसी लेके
lamlongai maning lekai da nongna saba community hall ama ngasi Chief Minister gi loina bi hiai nuna sangaduna miyamda khusinakre thoram aduda Imphal East ki adhyaksha P Bimola BJP Hingang Mandal gi President KS Zila Singh lamjing lamtakpa apun balup lamlong gi President W Khalandrona maruiba miyosing oina saruk yaki Koirengai water supply scheme gi turel dagi ising singkhalakna balegiba electric motor asi yakidre semjin bada matam khara sangadabana Koirengai water supply scheme na ising piri pa mafam sing Koirengai bazar Koirengai da Nepali tari pa mafam sing luang sangbam khabam lamkhai amade mantripukhi area da matam khara ising piba ngamkhiroi haina PSED gi maintenance division number 2 na khangalakli hoji pawgi marakthan atenba break amtak logzari My name is Chuanglong Riamai and I cracked NEET 2018 ST topper in Manipur. In order to crack such exam, we need the help of teachers and parents. And Comet is the one who guide me through thick and thin. Well experienced oiba Oza Singhi guidelines duna. Ai ngasi NEET 2018 se top tauba ngamjabani. Oza Singh se yam helpful oi. They always call me and ask me my weaknesses even through phone. Adugi damakta Oza Singh bu yam karaktere. Lastly, I would like to say that I'm a proud Cometian. Winkies mini Swiss roll lambu lak laba pum nama slow motion adum oi punsibu winkies am tadi piu dana Baba, Greg John gidi tatatis college di. Mamal suma pang kuding jam mana yo suma ngaro pista salabni na. Ado suma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi. Tas electric rang nung sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar andre. Nati chat lagi ba? Please ay chat lagi ba? Election gi matam loikhrbadi adu dima amu unaru phangaro Asum tawna mango season na chat rabada adum haina Winkies mango Swiss rolls adum phangaro khangedana Modi University, a leading women's university of India with 28 years of experience in women's education, organizing a career seminar by renowned academicians and career planners on 7th of July 2018 at 11 a.m. Hotel Classic, North AOC. For free registration, contact 708505751 or 971993334. As a fresher, NEET ta select tawasi khara waboina khali adubu aina Comet ta chatlurba tungda oza singi well experience amadi teaching methods tagi confidence funky amasung NEET ta live oina thoki future experiencing da haijaning badi NEET crack tawge harabadi hard work dedication and confidence level maruta amasung coaching institute ki matang da recommend tawjo harabadi I think Comet is the only one. I am proud to say that I am a student of Comet. Winkies mini Swiss roll lambu lak laba pum nama slow motion adum oi punsibu Winkies am tadi piu dana Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Nati chat lagi ba? Please ay chat lagi ba? Target ki season na loikhrbadi adu dima amu hana una phangaro asum tawna mango season na chat khrbada adum haina Winkies mango Swiss rolls adum phangaro khangedana break ki matung da taram namu oksari makhataba pawda Kohima Police Post Manakta landslide thokpadagi Imphal Dimapur lambi fawnadre lambi asi sembada nimit taret irom changba yai hairi Marak thong ngasi ayupung tara machurom taba matamda tata truck ama lanthokpada thong gi sarukta namthakre hairi
काउंसिलर मापल लेबा हैरोक नगर पंचायत नौना काउंसिलर अनि बीजेपी दा चंगलखिबग लोइनना पंचायत असिगी लेंगाक बीजेपी ना पाइख्रे नौना पंचायत असि पाइखिबग लोइनना मणिपुर की ओइना म्युनिसिपल काउंसिल अमदी नगर पंचायत कुनिपान लेबगी मनुंगदा बीजेपी ना कुन पाइरे नौना चंगलकपा काउंसिलर सिंह तराम ओपगी थोरम अमा ngasi बीजेपी मणिपुर प्रदेश के ऑफिस ता पांगथोखरे थोरम अदुदा पार्टी असिगी वाइस प्रेसिडेंट सलाम जॉय एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राधेश्याम अमदी जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के शरद कुमार सिंबा मियोइसिंगसु सरुयाकी थोरम अदुदा मिनिस्टर टीएस राधेश्याम ना काउंसिलर मापल लेबा नगर पंचायत असिदा नौना अनि चंगलक्तुना मसिंग तरुक सुबदगी पंचायत असि सेमंगंबनी बीजेपी बु थाजदुना हेना मपांगल कनकट हनमगिदमक नौना चंगलक्लबा काउंसिलर सिंबो थागतपा फोंदोकपगा लोइनना बीजेपी ना मियामगिदम पाइखटलिबा थबक थोरम सिंगी मतंगदा वफम कया फोंदोखि कांग्रेस नतना अतोपा अमत कारक्तवा अदुम नगर पंचायत आहान ऐतिहासिक मोंगदा मसीदी सरकार से मंगामदना कोई सरकार बोला मसी मानिलाई कोइबा तंजाने ngasi se aduga masi ki credit se akoi loina ma kanna honaraba aina naam su panjai masi aina mantri oina lepse phongjeri ba bise yaujeri se aina hona zaman natti karmi me na 19 kano de haura ka al matlab na ya ko honara ko gi hol dura madra yaushin jeru ki aina phongjebani tasena ai mantri oi se aina oi se natsedi adura koi kaujade adu mai tawdra ngasi सिलेक्शन बिरीबा मयाम नसो कोई पार्टी से कौबिद्रगा पार्टी की कर्मी से होनरपा पामजबा लेतलारा मयाम पानपा लुखराबी सिंह गी आल होइल सिंह गी लाइलेसु होइल सिंह गी लंबी थोंगना मसे फानना होना बसगा सब फानना तोबने से मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मणिपुर ने स्पॉन्सर तौदुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने सिंधुना डिस्ट्रिक्ट असिगी कुनमाथोई सुबा लीगल एड क्लिनिक अमा नंबोल केंद्र की मनु चनबा कयाई मखाले कायदा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ngainekим kibena hangtokre लीगल एड क्लिनिक हांगतोपुगा मैलेनेना लीगल एरिडिस प्रोग्राम अमसु पांगथोखरे थोरमतुदा AYPC की एडवाइजर WB सिंह चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बिष्णुपुर मोनालिसा माइबम यावना टोंगा टोंगानबा मियोइक्याना सरगाकी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ngainekim kibgena फोंदरकपदा असिगुंबा क्लिनिक अमा हांगदोकपा असिना लमदमस्ता लेइब्रा प्रजा मियामदा आइनगी मरमदा कानाबा पिरगनी पैसा तिंगदना लोइसिनबा याबा केस कया लोइसिनबा ngamlagani हाइकी सिना लेकाई मयाम की दमक अफबा नुंगाइबा अमा ओये करिगिरा हेरगा हे आइन की येत नबा करिगुम्बा लेबा कांदा सिदा फर्स्ट ट्रीटमेंट गुमना लाकपि याय एकोइना प्राइमरी हेल्थ सेंटर दा नाबा कांदा फर्स्ट दा अदुदा चटपा गुमना असिदा लाकपिरगा ब्रिज थोंग गुमबनी लेकाइगा कोर्ट की मरकता थोंग गुमबनी असिदा वायन बा ngamdredi कोर्ट ता लाकनी दुकी तबक पैसा तिंबसु अदुगा मयाम की दमकसु एट द डोर स्टेप ता लेबगी असि लेताई की दमक क्या है अखोई की प्रॉब्लम्स इन थ्रू दसु असि द एट द ग्रास रूट द सॉल्व तो भी आई है न खले था खरे की ममांगदगी सरकार गे लोइशंग अमगे चेंगजिनी गे गोदान द थबक सुरिबा सिनमी सिंगी हिंगबग मै लेनबा थबक थोरम सिंगदा मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना उलकलिबा थवोंगी मयोक्ता वकन मिफम चठनबा चेरोल पीबा चलुबदा संगाई प्रो गोदान गे सेट नंबर मरी गी स्टोर कीपर इंचार्ज ता किहन खंगनबगा लोइनना अकन मवाफम कया एसोसिएशन की मियोइसिंगदा थमलकले हाइरी सिनमी सिंग याइफनबा होनरिबा एसोसिएशन की मियोसिंगदा पर्सनल ओइबा मोंगदा तौरकिबा थवोंग अदु सिनमी खुनाइदा सिंगनबा मनी हाइरी मेडिकल डायरेक्टोरेट दा मणिपुर दा लेरिबा कंज्यूमर सिंगबु नमथाक तौबिरे अमदी कंज्यूमर की अधिकार मांगहनबिरे फूड सेफ्टी एक्ट असि लाना सिजनदुना अरेमबदा तहले हाइना कंज्यूमर्स क्लब मणिपुर न खंगलकले हौकिबा जुन की तांग कुनमापनदा फूड एनालिसिस ओइबता नतना फूड सेफ्टी की नोडल ऑफिसर ओइरिबा मियोय अमना इखंग खंगौदना ऑर्डर अमा थोक्तुना मणिपुरदा मपानदगी उन्न योमदना पुसिलकपा nga मखल अमता योनबा यारोय हाइरिबा nga सिंग असिदा फॉर्मेलिन यावबा थेंगनरे हाइबनी मसिगी मथक्ता हक्सल के मिनिस्टर अमदी नोडल ऑफिसर यावना मणिपुरदा उन्न योमदना पुसिलकपा nga मखल सिंग मतम खरा थिंखिगदी अमदी अहान बतांका की ओइना सांगेंग तवदा फॉर्मेलिन यावरे हाइना मीडिया दा फोंदोखराबनी हाइरिबा अथिंगबा अदु निमित कुन्निरोम चनखिगनी हाइकिबा लाइख्रे नकल अमरोमदा जुलाई 5 दा मेडिकल डायरेक्टर ना खुयेक पिदुना
unna kuptuna pusilakpa nga yonbada athingba leitre sample 13 logduna changyeng tobada sample 3 formalin amadi ammonia yawba thengnare haikibani tang kumapanda nodal officer na khuyek piduna athingba thamkiba matamda formalin yawre hariba nga sing adu kanadagi amadi karamba maphamdagi niyom jumna sample lawkibage changyeng tobada formalin yawram riba nga adu medical department na sample law riba nga adu khaktara karigidamakta nga yolam liba dukan sing fadriba karigino nga adugi mari makong liduna atay mari lainaba nga sing phagatuna miyam khangna manghandriba karigino health minister na nga pusilakpa matam khara thingkigani hairaga haujikna medical director na nga pusilakpa amadi yonbada thingba leitre hariba karigino sample 13 lobada sample 3 positive oire hairaga karigidamak medical director na amadi food safety kangbuna thabak lokhotribano hanglakle Haujulo Silakpada Mariba Pau Amahana Pizari. IL pitch na handuna lamdamasigi yelhangmi kallu haida sangsin mamiyam gi hoda laikitraba Robin Hood ke ahum suba ningsing thauram pangthokli. Amadi MU gi wathok paminaraga loisinana bahotna minasi haina Education Minister J.S. Radeshyam na marilaina basingda appeal tawrakle. Hausi Pawgi na dia STV na pizza Manipuri Paw matang sa lojare miyang tabir wa punang mapu ang kahana kurum jari.